ngehlulekiswe ngubani. Hallelujah bangcwele. Amen. Kuyayiwa le. Yazi into engibamba nansi. Uyabona laba bantu uma bengamala bame lapha esenta. Uyazi uNkulunkulu ufuna ngichaze lapha. Bame la esenta la. Kunabantu uma umuntu efika ebuye lesifutha la. Uyafika lapha bhaji. Amela. Afike lapho omunye bhaji amela. Nxa selibhajile selimila ibandla lilokhe libuya umfundisi lokho ethuthela. Mfundisi kwenzakala na ibandla liyagcwala kodwa ligcwele abantu abami ndawonye. Ubhizi uyathuthela lapha ibandla ligcwele yiyo yonke into enzima, yonke inhlupho igcwele ebandleni. Ibandla limi wandawa lindawo uJehova siyomemeza. Ibandla liphume entweni zalo lizijayeleyo. Ibandla liphume entweni zalo lecele ngane manje. Phumane kujayeleni. Phumane kujayeleni manje. Phumane uthi nayi sifuna ukubatshengisa ukuthi eyethu ibranch iyachisa. Phumani khona. Phumani khona. Ngoba uma laba bantu sebemila lapha la vele uJehova akakumisa ukuthi kuyahlala kuyadlulwa. So ungabona uhlala khona la. Yisayini yokuthi usulenkinga enkulu kakhulu. Ibandla lisayindawo selimila kodwa lisamele liyethu. Hallelujah. Yazi lokho ukuthi wena lapho umikhona usuhlale kakhulu sokumele uyethu. Phela liyacabanga ukuthi uJesu umekhuluma nabafundi bakhe uthi sesihlalile la ake singene emkhunjini siye ngaphesheya ngale. Ngayethi siye ngaphesheya ngale. Uyabona into engibambayo igagasi lalizange lavuka bengena. Bangena kwangani vele bazathatha amaminitsana ukuthi bayethini. Bayengangale. Kodwa nxa sebephakathi igagasi lavuka bacabanga imicabango yakhe. Omunye naye wakhala sakibo, omunye naye wakhala sakibo. Hallelujah. Phela ebandleni ukhona vele ungenzwa sona. Ugcwele kakhulu. Hayi igagasi selivuka lapho awusakhangeli lo muntu. Awusaboni lapho yakhona. Bayangazi mina ndolaba. Kodwa ngaphi ukhuluma njalo phakathi komkhumbi. Uthi uyagwedla wena uyangaphesheya. Ubona ngani uzawugwedla umkhumbi wena. Ubona ngani uzawugwedla umkhumbi wena ungumuntu othi hayi mina phela lapho umfundisi ubekhuluma ngami. Nxa ekhuluma ngawe tshintshi. Niyakwazi ukuthi kugcwele emasontweni lo. Vele ungiqophile lo. Yekela khulume wena chova umkolo uye phambili. Akulanda ukuqophile noba uqopha kodwa yenzani. Chova phambili. Uyabona uSathane lapha sokukudenja la. Nxa laba abantu bangafika ngale abasakwaniseki babe sebengumndilo la. Awusacimeki nxa ungalo umndilo lo. But kodwa empilweni yakho nxa ubuza usayizwa yini? Usawezwa yini amazulu? Usayizwa yini connection yangale? Kumbe siphelile sokusela ukuthi ngiyasonta mina. Sokusela ukuthi ngililunga lechurch. Usayizwa yini into ende manje? Ukumemeza kwezulu sakuzwa ngane na. Hallelujah.
ungasakuzwa ngibona ngani namhlanje za connect network yamaZulu ukhona uJehova ukuyiconnecta ubusathandaza uzwe ukuthi ngiyalizwa izulu manje ngiyeza ukuthi ngixhumane lo Jehova ngiyeza ukuthi engikhulekayo kulalapho kuyakhona angisangikilani lamadwala lapha ngiyeza ukuthi ngiconnectane nezulu lalo bekhuluma uJehova ngiyamuzwa usuka lapho uyaduhamba nje uzabe lokhu yizwi connection lalapho ihlabelo zeza ukuthi kade singiyaconnecta hallelujah don't worry ngabanye abantu kodwa woba busy ngawe ngoba uJehova ufuna wena futhi lena ungabona impilweni vele usuhamba labantu lecuku yisayini yokuthi awuhambi lapha uhamba ngaphi eceleni ngoba lapha isikhala sokona sincane endasivumeli abantu ababili endasivumeli umuntu ovula izandla ohambe ekhukhumeli athi mina yime ngimazi ngcono uNkulunkulu asivumeli ngoba lapha kubekiwe izinto eziyakuchaya uhluphenduka ungafika indawo la uma ungakhukhumala ukuze uhambe kufanele wenzeni ufuna ukubazeka uyahamba hallelujah ufuna ukubazeka ufuna ukukhuzeka esontweni ufuna ukuboniseka hallelujah ngoba lento lomnikazi hallelujah and the omila uyabona ukuthi lo omila uyabekhangele ukhangele laba abavela kamba kunjele kuwe wena nxa ukhangele ubhizi uyabhiza abantu bakho ukuthi buyani kodwa uyabona abanye bayadlala nxa babuye kumbe asithi basuke be serious ubona la uzuthi ukuthi ngiyabona uzuqakezele ezandla ukuthi hayi akekho njengawe mani akekho ngabe kungayisuke bekungeke kwenzeke izinto ezinje kodwa abesebona kulomuntu esenta osevimba ucabanga ukuthi nxa uvimba abantwana bakaNkulunkulu uJehova uyathokoza ubhekile uJehova ukuthi abantu abambebengizwa phele kodwa kulomuntu oseblocker lapha kulomuntu oblockayo lo babe sebefikile kimi lapha akayikuthula uJehova hallelujah and uma lapha wena uzibona yonke into imnandi futhi awulutho lokuthi abantu bakuzwisise and lesigabeni bayakuthanda ngoba uJehova umeza hamba lawo uqala yenza abantu bakuzonde abe sehamba lawo iBhayibheli lithi uJosefa elethi iphupho babevele bemzonda basebemzonda ngamandla kuthi uJehova wayevele ufuna ukuhamba naye yiko wavumela ukuthi bathini bamzonde kodwa bemzonda asizwa kuthiwa wayelecala asizwa kuthiwa wayelenkani asizwa kuthiwa wayelokunyaye kwenza okwakwenza bamzonde kodwa baphonga umzonda silabantu